motto has always been to serve the people. स्वतांच आमी लोकां पासून कितें जाल्यार करपाक न्यू add-ons करपाक आमगे पड existing आहा. What we were last time, we want to be better. Last year, what we were at this time, we want to be better this year. Next year, we want to be even better than what we are today. So आमगे एक initiative, जायत initiative आहाय मुगेले. तीन भितर आत new initiative एक start करता. So we had a small center for blood testing, blood sugar, cholesterol, and बारीक आसताले आमकोडे. Blood pressure, diabetes आसताले. तितू आतां upgrade केले. So we had tied up with a blood testing lab to do all this. Now we have gone one step ahead. We are planning to start an initiative for senior citizens, for everybody, and that is our holistic care initiative under my trust, Reginaldo trust ache. तीन भितर आमी physiotherapy start करपाक दिला. Physiotherapy for neck pains, for back pains, slip disc, sciatica, young adults also, those who have problems. Sportsmen who have problems, knee injuries, check surgery karo patta. Take surgery, avoid physiotherapy kon avoid karo meta. All those problems. See, barik children, almost 65% senior citizens have require physiotherapy. Ami physiotherapy, amge constituency. We have started very small, from a blood test, from a small diabetes testing and pressure testing to physiotherapy, and amge next plan aha ek home for the aged garba. So in line we want to slowly correct our mistakes. We want to improve. We want to correct our mistakes and go up. We might make new mistakes, but we want to do it nicely and systematically. We have another plan also where we want to collect some medicines. जी ओल्ड तुगे घराको उत्तात ती आमी कलेक्ट करून लोकां फ्री दिवपाक सोदता. We are not getting permissions from the food and drugs. So we are trying again to see how best we can do it. All these things we look at finally आमगे constituency. तीन भितर मातशे सायडीचे कोण शेजाऱ्याचे लोक येता मातसो हांव ना म्हूण ना मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा आसतना कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी ही आमगेली सगळ्यांगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हूण तेन्ना मातशे भायले लोक येता. वी कॅनॉट अवॉइड डेट कंप्लिटली. थोडो आसता केन्ना ते सायडी शेजाऱ्याचे लोक येता, बट मोर सो इट इज फॉर आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो वी विल टेक अप शोल्डर इंजरीज, टेनिस एल्बो, muscle injuries, sprain in the ankle, arthritis, frozen shoulders, slip disc, sogle, all this, elbow, tennis elbow, sogle, all this we will be treating. Even sports injuries will be taken, but all on appointments. Plus we will be taking blood testing of cholesterol, and we will be taking some few, but maybe more likely T3, T4 cholesterol we want to take, which are the next easy living diseases. I'm not saying healthy living diseases, but easy living diseases. We want to take up manual therapy also. Muscular skeletal treatment also we want to start. Specialized muscular skeletal treatment. We have got specially equipments ordered from Chennai. We have got nerve stimulations, trans-sectional electrical nerve systems stimulation, and other currents like ferritic, galvanic currents. We are trying to get all equipments from somewhere, so that from Chennai we want to start these things, so that all these add-ons we want to start, so that आमगे लोकांक benefits जावपा. हे सगळे benefit कितें जातलो लोकांक जे कोणा ट्रीटमेंट आहा, कोणा हेल्थ प्रॉब्लेम्स आहाय, घराको आहाय, ते कोण पावना, तेंकाय बसो आमगे हेल्प करपाक सुविधा आसतली. इवन खरें जर तर कोण जेन्युइन आहा ते घराक वचून तिका हाडपाक जाय जाल्यार हाडपाक रेडी आहे. जाय जाण लोक आसताय ग्रेस्तांनी सगळीं काम करतात, बट जाय जाण भितर घरां आसताय गरीब आसतात, ते बायस सोन्नाय ते खूंय बायस सोन्नाय ते कोण कितें मोडीत हें नाय, तेंक पासून हाडपाची आमगेली सुविधा आसतली. वी आर मेकिंग एलिमेंट्स दॅट वी वॉन्ट टू रीच द लास्ट मॅन हू डजंट कोण पावना तेक पासून पावपाक आमगे प्लॅन आहा. We don't copy anybody. We don't follow anybody. We make our own simple procedures which will help our people. In other words, we don't want to say we lead.
We want to say we want to be leading people in service to the people of my constituency. Amge constituency. Am कित जाए? We don't want to lead also. We want to see am कित जाए? आमी first जापाना काय आमका? आमी लोका सांगने आम follow करू म्हणून. Follow करता ते गेले ते सांग पडले डेली. तेंची हांव उलयना. आमी बारीक बारीक कोण एक ऑर्डर करून सोदताय. फायनली आमगे प्लॅन आहा होम फॉर द एज घालपाचो. तीन भितर आमी आतां मिस्टेक जाता ते करेक्ट करून वयर येतले. प्लस आमी मेडिसिन जर घेवपाक मेळटा कोणा फ्री दिवपाक मेळटा जाल्यार पासून आमी करतले. आमी ही सुविधा करपाक आमगे फूल प्लॅनिंग आहा. फॅसिलिटीज खंय मेळटली? बाजारांत वी हॅव गॉट वन स्मॉल एक बारीक शॉप आहा. इगोर्जीची शॉप ती कोण आमकां फ्री दिलां. आमकां कायतान म्हणटलो आमगे बाप कायतान म्हणटा आमकां फ्री दिलां. तो इगोर्जी रेंट देखून तो फारीक करता मोको घेना. ही नोज की आमी कितें बरें करताय. कॉमर्स केल्यार जायत तेंप जालो आमकां 3 वर्स जालीं 4 वर्स जालीं 4 नो मोर देन 4-5 वर्स जालीं आमी ते कॉमर्स केलें. आमी पयलीं करता तेन्ना आमकां आमची कंप्लेन पासून केली. हेच मनीस जे डेल्ली पेडेड जाले ते सोड डेल्ली पेडेड जाले ते पार्टीचे कुर्तरे आहाय ते तेणी कंप्लेन केलेली की आमी इलिगल चलयले म्हणून. आमी टाय अप केलें लॅबोरेटरी कडेन. We are here to listen to the people. We are not here to दादागिरी करपाक कोणागेले पेडे करपाक ना. So we are on a plan. We will correct our mistakes आनी आमी मुखार वयतले. आनी मुखार विंपाक जाय आमकां बरो एक फूल फ्लॅश. एक I hope God gives us the opportunity. We are going as a team. आमकां आमच्या बरोबर जायत मनीस आहाय. आमच्या बरोबर आमगे फ्रेंड आहाय, आमगे वेल विशर्स आहाय. आमगे जायत आमी पावताय बी. आमकां जायत हेल्प करताय. So we respect everybody who helps us. I want to tell you, we want to respect all our people who help us. We want to respect all our people. And more so, we want to leave a small legacy behind, which will be there in the service of the people of the Curtorim constituency lifelong. बंद पडों जायना. हांव हाल मेल्यार देखून बंद पडों जायना. चालू उरपाक जाय. हे भाशेन आमगे प्लॅन. So आमकां तुमगे माध्यमांतल्यान we thank you also for coming, and to you we want to tell the people that we welcome suggestions also. If somebody can help us also, we are welcome. कोण जर आमकां help करूं सोदिता, we are welcome. I mean, we will be very happy and glad to have you on board. So तेच भाशेन आनीकूय हेच फाटल्यान आनीकूय सर्वीस करूं सोदताय आमकां. शॉर्टली आमगे एक कॅम्प आसतले. Our second annual camp for sterilization of dogs and cats putun astale. So from 1st of April we will start. Anyway, that will take up separately. Well, I think we thank you for coming. Old age home आसा नहीं था. तो चलना. हाय शॉक दिले है. हांव म्हणना तूं बरें दीत जाल्यार तुका दुसरो लागना. So we want to be आमगे कितें हा. We have said we want to be आमकां जाय आमी दुसऱ्यान फॉलो कोन्न न्ही. आम लीडर जावपाक न्ही. आमकां जाय आमगे सर्वीस लिडींग जावपाक. वन ऑफ द बेस्ट सर्वीस जावपाक. That's our plan. So we are not competing with anybody. कोण आहाय तेंकाय आमी कॉम्पीट करनाय. आमगे आमी करतले. आमगे प्लॅन आहा. जे पयशे सगळे तीन भितर हें जाता रेवेन्यू कित कलेक्ट जाता टू मेक इट अ रेवेन्यू मॉडल, अ सेल्फ फायनान्सिंग मॉडल which will help our farmers, everybody. पयशे येताय ते आमकां कमिटी आसतली, बरे मनीस आसताय थिंगा. केन्ना गरज पडली जाल्यार कोणूय आमगे मनशाक कितें हेल्थ कॅराक कितें जाय, वो जेन्युइन कितें नीड आहा, भुरग्यांक एग्जामी कितें जाय, कितें जाय, बी ऑफ सम हेल्प देयर. दॅट्स इट.